тұрғанда қарасын еліне қараңызшы. Аярлар Жаңгөбе салат топтылы. Не oldu? İçi tuman. Туғандар. Құдай сақтасын. Қарасуда екінші сел келді бүгін. Бұна Бөшөкөдөн екесі чоң келді. Көпірөт тұрды дейді. Азақта терек тұрды. Страшный келіп атта. Бөшөкөдөн чоңыра келді бүгін. Köprünün arpası düştü. Ay. Hiç ummay. Ben işte öyle doldurmaya yakın. Geçen oldu, çek. Oldu. Geçen bizden daha da bir niye geçen çok geldi? Hanginden başlayalım? Kaşalarda buzup Kırma adamın kaşaları büt buzup gitti, joldun varını kara adam